OKFM 101.7. Munyina jo ebron so say ye de Abrabopa dwumadi brem said ye no ebena da bia ye tenase a na ye dwendwene ye Abrabon ye nyina so eye Hosea chapter 4 verse 6 was say lack of knowledge my people perish nimdi a meman ninti wo mo yira eti se woni nimdi e wo bra na wo bo na wo bebo ntwetwe da bia no wo life no will be based on try and error nanso se wo penimdi a san nimdi ne be ma wotimi de wana mo sisi ye enu nti ena Abrabopa dwumadi de nimdifo eba dwumadi no so ne no makasa o madesu o manya no wa Abrabom no ade bi wo ho a obi edi 60 years 50 years 40 years ne nyaaye say wo ye wise person within a minute within an hour ubetimi anya sa wisdom no na wa capture if you say ne nyankopon adom nti empanifo bebre they make themselves available say be ye betimi asua bibi afiri wo nkyenti say wo panimde na wo de abobra de a ene Abrabopa dwumadi eye wo de a enti Abrabopa dwumadi no utia na aboa mo hu sede be ya obenya Abrabopa na obi bese wunya Abrabobone na Abrabopa dwumadi ye hie hu nkran na ne memfa story kitwa bi hu se me de manage stories ho pa redemption is possible. Redemption is possible. Na redemption is possible no eno ne me title. Ye ka redemption a rescue upon payment of a ransom, a recovery. Say adie bia wakoto bibi mu ne bimpo ana ede wakoto amene bi mu na afi obi aba beje wo. Eno ntina ya jinkwa Yesu Christ say we redeem he redeemed us from the bondage of sin. Nes wo beji ye efri bonim redemption. Na na make us obra na ye bono. Redemption is possible. Ebetimi aba. Etre bia obetimi ye mistake bia na ye wo se eno ano nanso bia wo kenya wo hu bia obetimi asan asori bia na mum sometimes no sa wo mistake no it will cost you something. Ebema bibi sa wo e de wo befa wo ha obi mu die nanso sa wo ye determine sa wo befam kopem sa wo begina obetimi agina ma me fa story bi ema me hye Oprah Winfrey show na nanse ni show no wajaye wajaye no enna ewo mu ana okokọ ni on television no okọ program ha no agada nipa no makasa no owura bi be kan the story no owura no ye fa ne Shaka Sengo na Shaka Sengo story amede ma no wo so ya brantie no ono wo sis wo anya maame ne papa bi a etete no enna se wo hood ho no na se wo neighborhood ho na vicinity ho no a ya kan kire wo se he wo ye rascal wutimi kunipa wutimi die wutimi ye arm robbery wutimi fa drugs a wo na wo ye guy eti eno no nti obi asisu anase street boys no de ehia om no wo betimi afa drug ye do ko to prison kra de na free prison ba de ene ejai ene o record de ye so papa se wako prison aba no ene ejai neighborhood no wo na wo ye gangster kese pa ye pelida wo ne ye de be ma wo e se wotimi akọ prison aba na abrantie Shaka na smodi tu dwane se ye de ne koto prison sa bre no na wo no oba bia wo abema na abema no wo prison ho no ena abema no ekiro letter ne ba no sada na ba no 7 years ena o letter bre ne papa say daddy misro na me pe papa a me look up to him nanso so me maami aka chem say wo prison efi say wo kun obi wabo obi tuo ekono misra wo say wo free prison eba menye boni biem say be ya menya me papa na me ne natena Shaka Sengo se ne nsa kan letter no wo sui te sa akwada ne baketo a wanye mfie nso ne kiro letter no ena ode bre no wo prison ho na wo se de ma ne kwada prison ne say wo kun maame bi ba obo abema bi tu ena de no ekotu mu nti na de life imprisonment ena no odem eti na de so bia ni nti bra ne ba ne kiro letter ma no sa bre no oni enuhu bia ono ne de ane say enka bibi be si se paro bibi kra no onye ne tie didim na wasa akọ neighborhood no wasa akọ ye tutrasem ne aka say wo ye guy ba ne letter na wode bre no a wo kan say daddy na me page bia I will look up to him or be me mentor me ma me say wo prison me show se wo free ba menku obi abi menyo obi abone it was ho na prison ho ne ba ne letter no na eho wa chance esesa na omo ana omo aso odin wo prison ho no ompese obeyesa na wa start ejo adwuma bia na wo ye into prison officers no say ase wonye good behavior ase wasesa ase na brabo wasesa wo ye bibi foforo enna nipa na wo bo ne tuo ne maame ba prison ho no se me ne mabusua
ye de obone ya chew de wo ye no ye ntimi nya ye ba ne back why ade am na ye ya ene nso after ye tena se dwene ho for so many years no ye see ye de obone a chew ene nso ne yesun wo san sun sa nti sa the little boy na e woni mu no it came out it later on no ena ne ti ye ye ne free prison na onya freedom no ena obai obetina fi no busa nti say what next de na menim se meye to trust them say maba edi ebiem ena otena se no kai ne ba ne letter no say esese me bɔ mabrabo yi esese me hye bibia nse foforo e wo mu se ma anya de matofom de nenso you can begin again redemption is possible it me chance na mabobra biem ena abrantie na watchro book ni book no e New York bestsellers ni bia o ma matchro na enwoma no etimi akọ animu amayagye atomu ene o ye motivational speaker o ye encourager wo mount big platforms e wa America ni wiase afa na nyina na nasmo kan say redemption is possible no ena me di A24 ebia na wo ya abayo bi a wusi so wo ye wadwe se nka wo bekora wo ho nanso mistake nti wo ne be ma bi ko dai manyinsen e bai ene wa ye born one ye dia ye tag e bata wo ho eti ye wo sa wapem maame unya mpem we wate redemption is possible so obetimi akenya wo ho obusa wo se eyampa eye mistake ne bae mafom metofom nanso ne mesore biem aye bibia ma me ho a redemption is possible obetimi aye bibia ma wo ho akwada na wawo no enche se wabrabo no abawieye se ebia wo ne bema bi kodaye na wo ye teenager mpre wanyinsen na di akwada bawiase no na afesuku kura wanwie no nkyere se wabrabo no wapem enka obetimi asore biem aye ne nkakra redemption is possible enunti sa wo ya bayo na wutie me teenage pregnancy ne wa ye born one eye wo sa wapem untimi nya hwema ho a you can go back to school wo betimi ai esua adwuma wo betimi ahye business na se redemption is possible ebia na usi so do ho kɔbɔ mrancha na sem emaba wo bi omoye drugs wakwa akɔfa bi nkrofo wi bi wakwa akɔnum bi ka ya mo abodam afa ni wani aba wo ho so eye wo se wi ne menkoso anom ana minya migya ni da so bi wo ho ana mepacho ani da so bi wo ho wo betimi ahyanse biem you can begin again redemption is possible eti memma entity ni bi wasum se no ano no wabrabo no wato apen woni baabi akọ baabi akọ akotoyi de woni wawoi woni wakọ akọfa nkrofo drugs bi eno ano no dabi redemption is possible ebia na wo ware ye no necessary nka wo ye faithful ema wo partner nanso so wo koye unfaithful wakomete adultery enye eyesuban bone bible since ye bepem aka ye bone onyankopon ye tene ne kwafo so de ye bone be kyaye sa wo bepem aka wonyame de be kyawo na waye wadwen se afa de medi no kora na wo be prove a kya wo partner ne se wo ye ne kwafo ene redemption is possible a business bi na wo chance ye ena sika no to apen ena enema ye basa bi a wa mo ani ana ho anase bi a wantie wo yirimpo afutuo wantie wo kurumpo afutuo wantie wo maame no papa afutuo ena ne wabrabo ato apen a redemption is possible so obebusa ho sampa this is where I find myself hana mewo metimi aye bibia ma me ho a obetimi aye wonim say ebra Adam and Eve wo mu di aduaba no Nyankopon pie obusa say Adam where are you obusa say wo he etie na Nyankopon so obusa say wo he fa where are you he fa na wugina baabia wugina no say wo begia tum na wo ntrentre won say wo make excuses won point your fingers at people won ntrentre won say won krofo so ena maame na maame yeye ena madam for na maame yeye ena boyfriend na me ne kwada ena girlfriend no ena namfofo me pacho stop making excuses take responsibility obra na ya wodia gitum say wafom na ubesan aye kakran kakra fi se bible so tini ni wo hwe asem prince obesan sore prince abrabo no sa wo tofom na wo sore a eno ne abrabo enti men na ho na emma won sa so se eno ano no matomu ano no men sore biem redemption is possible you can begin again ubetimi aye bibi tese shaka wo she prisoner ene wo piaba abetro ngoma na ye New York bestseller ene wo ye motivational speaker wo ye encourager wo ye inspirer wo nenam all multi platforms awodo all over the world e kan story de kire nkrofo say redemption is possible no won so ene me fa Abrabopa dwumedie so aka kire say redemption is possible etimem obi besie raise your hands in despair ma on sa so say eno ano no bibie ne ho a metimi aye biem ene manya wo wan idie ene eno ane se me de mema beye me ano no dabi sua bibi frim na e chance biem na nkakran na megiri se onyame de obekwa kodu se de shaka ekodru ye ne me mo so ate say redemption is possible. OKFM 101.7